We are not motivated na bugto to see others come to know Jesus Christ para iba. Yun, natapod na lang kita, makagampo kita aton mga kalugaringon, makagbasa kita Bible, and live a life that is slightly cleaner than the world around us. Basta ako, I'm not sinning. Yun na lang. Yun na lang aton gimupukusan, no? We have forgotten the truth that Christianity is a militant activist of faith. Activist of faith kita bugto. Our calling is not to endure to the end, but to storm the very gates of hell. Diri dapat kita ang nahadlokan Satan. Hiya dapat, bugto. Kay we have the Word of God. Diba? We have the Word of God. We are to storm the very gates of hell. Diri dapat naton hiya kahadlukan. Hiya dapat ang humadlok ka aton because we have the Word of God. Our orders are not to sit by while the world drops off into hell. Our orders are to go into the world and tell them the glorious news of a crucified and risen Savior who specializes in saving souls and in changing lives and eternal destinies. Kahuna mo ang siya nalanin life na may daka and na no diri bugto. He Jesus, may deya maupay nga plano ha imo nga nadiriya nga an endpoint han aton destiny is hell. He wanted to save us. Do you want to save other people as well? Amen. Let us share the gospel bugto. Bugto, there are two kinds of people ha kalibutan. Those who are saved and the lost. Base ha duwa bugto. Haing ka ngadto. Saved ka or lost ka. Lost people have no purpose. They are the people who don't know that sins had an impact. Sins only brings us to death. It brings us to hell. Waray talaga yung maupay nga nabubuhat aton bugto. Kasalanan. Kada mong klase kasalanan bugto, direct maaram kung ano nga klase nga kasalanan aton nakukumit everyday, no? But it's really not nga karuyag ni Lord. Magduwal kita hito dida, magpadayon kita hito dida. Lost people, diri hira nakilala kan Lord. They don't have purpose. But saved people share Jesus. If you have known Christ, it is only right that you must also share who He is. In the world full of compromise, we must be a going people wherever God sent us, for that is the very purpose why Jesus won us in the very first place, bugto. Bugto usa nga church, kadadamat ministry, di ba? So dikmaram ka ano ka nga ministry part. So may dakata, the very famous pinigpipilahan and music ministry, di ba? May dance ministry kita, preaching ministry, children's ministry, publication ministry, general service ministry, ngaranan ko patanan. But may dalat usher team. So hay to tanan kadamuhan and ministry usa nga church. Ngan we can apply to any of these and be part of the ministry. So, diba? Of course, bago ka niya natanggapon, like a music team, dapat diri kadliwat nga i-develop mo pala nim talent. At least may dan ako kurian ni itay. Di ba? Nga i-cater ka mo tanan pag ditinutduan. So, may nagyapitira criteria to join. So, yon. Grabe, it aton mga ministry leader, no? So, diri la basta-basta talagang makaka-join gihapon. So, diri la kinanglan ma-open naton bosses to join the ministry, but also we have this devotion before kan Lord. So, number 1, ito nila nga criteria music team. So, may nagyapon general service and humility mula ang kinanglan nira, diba? Grabe talaga itira. So, yun, diba? Damo nga ministry saan may dausa nga church, pero bugto, we cannot join all the ministry, diba? Dili kita pwede mag-join na tanan. Husay pub, diba? Tag-usala kita. Ay pag ikadadamo, diba? So, tag-usala at ministry. Pero, you know what, bugto? Dili taman inihira ma-join ng tanan. Jesus wanted us to be part in the ministry of sharing the gospel. Music min ka man, usher team ka man, you should be part of sharing the gospel. The ministry of sharing the gospel. Asya to't pinaka maupay, di ba? Duwat yung ministry pero ano sa sharing the gospel. Ay, na-check na hiya. So, diri, nakaka-relate ka mo ini. Oo. So, mga ministry leader, grabe, nit era pagka-relate, I would say. So, yun. So, magin la, ha-evangelism,
yung ministry leader, may kita evangelism niyan. Waray nagkakaulpot. Pero may kita ministry bonding. Yay! Tanan perfect attendance. Uzay. Balito, no? I really admire hanon atin church, can the pastor and ate Celine's heart to really produce disciples. Diba? Rather than church members. So, disciples talaga. Magawas kayo nga church, kung buhi ka pa man, papadayon mo ni disciple ka talaga. Diba? Our church have trainings, diba? That help us to have strategies how to share the gospel. So, kung first timer kaya na, I encourage you to be really part of the movement into sharing the word of God. So, yun. If you are one of those who haven't, you have the heart and wanted to share Jesus and don't know where to start, I encourage you to really join trainings like discipleship trainings, di ba? Ang church may dayto niya. Season laogaring bugto, diri pa yan na. So, nag-start pala kita. May daghapon kita, ang mga students, pwede kang mag-join Hakay Alpha Leadership Training, di ba? For students. And yan na, may nakita upcoming Encounter God Retreat bugto. And that is the very foundation niya. Kung karayag mo matadong nim kinabuhi, pag-join talaga Encounter God. Harani na ito niya na pala pagtirok na ikaw. Kaya medyo dako-dakoan kinahanglan natin yan, ano? Kay maupayan aton venue. So, yun. So, and also bugto, kung waray pa ni na mga event, ano, pwede ka lagi matutuan paano maging disciple. Disciple. So, yun, by what? By just joining a cell group. Diba? Ang cell group, pag naging part ka ng cell group, bugto, mamumold ka talaga to become a disciples of Jesus. So, join a cell group. Waray pa ang events, join a cell group, bugto. So, kataado din sapit, bagay waray pa yung cell group. Diba? O, i-join na ito ya. Bangin man lang may dati da, pakadika mo. Charis. O, ito, no? Sige. So, verse 19 na nayakan ni Dahi Lord, go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hey, Jesus bugto, nag-command hiya, diba? Yung command niya yung mga disciples to go, which lead them to share the gospel in a different parts of the world. Kaya ano kita naka-receive yan gospel? It's because of them. It's because of their obedience. Kagrabe lang ni Lord, no? Nga ginabot kita niya, nga kararayo tama, na kita Pilipinas. Pero ito kad it distance ti kang ha Israel, pakadiha aton, grabe la. Diba? Tapos naabot kita ni Lord. We must also be sent, tagged as students on a mission. Estudyante ka? Become a students on a mission. Workers on a mission, di ba? Kaupay, students on a mission, workers on a mission. We have been given a mission to what? To proclaim the good news. To share the gospel. Bugto bangin niya na nalilip nga ka na, anot nga gospel ganyan ka ni Ate Razel. So, and gospel bugto that I was talking about, what is the gospel? The gospel is the good news, Jose. It's the good news. It is a message of what? Salvation. That Jesus' crucifixion and the resurrection reconcile humanity with God, offering forgiveness for sin and the promise of eternal life. So, yun ang gospel bugto. Ikaw, ano ba tayo maging shishiner? Siya ito ang gospel bugto. So, that is how you present the gospel. Makasalanan kita, and it doesn't end there. And atong talaga, destiny is pakad to hell. But there's someone who saved us, kun willing kay accept, and that is Jesus Christ. So magkakamera talaga change it aton kinabuhi. So a little bit of testimony, ano, there was an interrupt week ha SSU, kun mga taga-SSU nga di, hi nga yan di da. So down atong mga students, no? So yun, there was one time, may event ha SSU, it was an interrupt week ha SSU, ano? So, the Holy Spirit was moving ha akon to really share the gospel to this one particular lady. Umagiya akon harapan, and I don't know, I just feel the conviction nga kaubugat. Direk niya kilala, direk ko ya kilala. So grabe la ito ya. So we have this simple lang nga istorya, and I just presented the gospel, and bugto grabe, she was really crying. Grabe niya na feel and love ni Lord while we were talking. Diba? We don't know bugto.
kung diin kita iglilid ni Lord, just allow Him to speak through haimo. Kaya wala man iba nga gagamiton ni Lord, kundi kita talaga. We all can do this, bugto, even to someone we do not know. What is more to someone liwat bugto, nga kilala mo na, di ba? Kung kaya nga kita gamiton ni Lord, hadir ta kilala, what more kaupod mo, pero may haimo classmates, haimo mga barkada, haimo family. Bugto na yakan pa nga ni Luke 10:2, the harvest is plentiful, but the workers are few. How could it happen, no nga? Ginsyaran ko lahiyan simply nga gospel. Direk maaram ko ni ka, pero na niya nahiran gospel, di ba? Kasi bugto, damo it nag-share, pero nakukurian kita pag harvest kay gutilaan worker. So ano man, karag mag-worker, sige, paging part kita, anuhan, mga kingdom na buruhaton nga dakan, Lord. Bugto, Christianity is active, diri hiya passive. Diri ni palingkuray, papasuuay han lingkuran aton ginlilingkuran, no? Jesus did not call us to stay comfortable. His command assumes movement. A true Christian does not wait, he goes. So mayroon ako mga i-share iyo nga reasons kung kay ano ang tao, diri ra nag-share and gospel. And what are those? Una, fear of rejection. Kaway-kaway. Na diri ma-reject. Diba? Fear of rejection. Many are afraid, no, nga mag-respond calling to share Jesus because they are afraid to being mocked, ignored, or misunderstood. Na diri kita mag-end an relationship. So we don't want to share Jesus. Kay bayan pag i-share tayo Jesus sa iya, maray na dinak niya asihon, di ba? Kay kuro Christian ka naman, alive ka naman, di ba? But you know what, bugto? Rejection is part of the calling. Jesus was rejected. Ano yung mga apostles? Kinreject. So, expect nga kita liwat igre-reject talaga. But, bugto, the question is not, will they reject me? The question is, will I obey Jesus? Ikaduwa, bugto. Feeling unqualified or unprepared. People believe they must know the Bible deeply or i-answer nila ang tanan nga pakiana, di ba? Bago ra mag-share dira. Okay to kay, di rin baltok, wala kakayahan. So sugad gyud pakito before. So yun, grabe niya nga testimony lot haakon. Han senior high school ako, di ako nakilala ni Lord. Han high school pala ako. So I am under kan Ma'am Jess sa ESL group. So yun, nagiin natin ako to church Bible studies, nag-start pala, di ba? Pag nag-start ka pala talaga kan Jesus, wala ka iba regyan kundi hino, Lord, paano kaniya na change? As in, ang mga bago pa lang nga rin ka, Lord, grabe talaga nila ka soul winner. Grabe tira pag-invite. So yun, wari ako damo nga aramhan Bible that time. But I keep on sharing. Akon mga classmates. May din usa nga classmate ko nga. Gibabaltoki. Grabe talaga niya. May niya pakiana. Ako no, kay I just love Jesus and I just wanna share Him. So nag-share la ako. Tapos iniya, pinamatiya amon. Nasa maniya ako. Tigdi niya nagpakiana. Hino an upod ni God. Hanging create niya ang kalibutan. Husay. Masarabutan ko man at nga mga panahon. Basta kilala ko lay Lord. Di siya natin ako maaram. Basta I just know. He just changed me. Tapos mapakianan ako doon niya. Hino an upod ni Lord. Hanging create niya ang kalibutan. Di na-shock ako. Ano man answer? So yun, ma-open na la. Kay ko ang liwatiya. Kay liwatiya na. Saman ako iya. Actually, diri ko pagad aram ang bugos na Bible. Kaya nakimbaba sa bugto, Book of John. Genesis siya nagpapakiana. Paano mo kayo magkikita, di ba? So di talaga ako marang nakibabatan. So nayakan ako iya. Di talaga ako di talaga ako marang anbaton. Pwede mabalik ako imo. Pag attend ko Bible study, ipapakiana ko kang pastor. So niya, sige ko na ipakiana yung pastor. Maturo nga yan lahat. Kain lahiya. Sumupay kay direct niya gintawan. Warahiya naging dako nga issue. So I just, attended the Bible study kay continuous man ito pag-attend ng Bible study ngan, pastor, nagpakianak ito iya nga pakianan. Siya mo pag na-attend ka Bible study, kay damot imo talaga malalearn. Minsan lang mga pakianan imo mga classmates sa Bible study. So nagpakianak kang pastor. Pastor, ano yung bato na ito? So ni pastor, di ba? Iday. So ni pastor, ging-create ni Lord, hino niya upod, niya kanibiya let us, di ba?
let us, taya kaniyan, gamit niya is us. So meaning, diri hiya usala. So he Lord, God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Mga nagtambaton. So yan, may pakianan nga ni ka, may maraw na kang baton. So yun, praise God. So yun, di ba? Diri talaga ako maramang baton, pero padayon like ikaw pag-share minsan, mandiri mo, ginabasa na dayo ng bugos nga Bible. Keep on sharing Jesus. Because God uses willing people, not perfect ones. Diba? You don't need to know everything. You only need to know who saved you. Hindi rin mo kinahanglan maaram kahantanan. Kinahanglan mo lang mabaruan kung hinuan, nag-saved haimo. Because bugto, your testimony is enough to start a conversation. Ikatulo bugto, uncomfortable, Jose. Sharing Jesus can be, awkward, but risky, and outside diya talaga ang aton comfort zone. But comfort does not exist in the Great Commission. Pag gingamit ka ni Lord, diri ka talaga, ikikinadto niya kundi uncomfortable ka. Ikakato ka ni Lord places kundiin mag-grow ka. Bugto, earth is the training ground, not the resting place, bugto. If we wait, nga until nga comfortable na kita pa, saka lang kita mag-share, bugto, in heaven, waray na ito opportunity pag namatay kita yan na. Diba? Diri ka na nga tumakag-share yan imo faith, only din hila talaga kalibutan. So, minsan man uncomfortable ka, Lord manit maggagamit aton, diri man talaga kinahanglan maniguro kita. Kasi if you're just willing, Lord, aabayan talaga niyan aton baba. Paano kita makakag-share? So, just another testimony, for sini testimony mga bugto. So, yan. Time nga, grabe ako na mold nga kan Lord. So, ginhinimoy ni naman nga Fridays, high school ini, with our nanay Jessa, yan ang pakuluhan tanan. Ito nga, makato kami permiha park every Friday. Tapos, di ko talaga tiyan naiintindihan. Haungod la direct comfortable, karag ko nga ni dinalakti atin kay, kakaiba man ang mga ginihiniman na cell group, magpipinan-invite kami dir naman. As in, kamakarawod talaga iya, haungod la kay. Amon ka upo da Fridays, waray kami relationship tanan. Tapos, masin kami, kanila ka, gagoro, gagla kita, sinanay, tinutduan kami. Tapos, grabe talaga yung Lord nagmumove. Imagine, nakakag-come up kami, kadadamo talagang attendees. Ngayon, warila, minsan uncomfortable kami. We just still decided to go. And it really molded us. Yan na ini nga akong mga kabugtuan nga dakan Lord. Mga naglilid na liwat hirahan cell group. So, di ba, you never knew kung nga in kita dadadon ni Lord. Hinaton, pag-ubay lang nga iya, minsan uncomfortable hiya haaton feelings. Nayakan nga ni Romans 1, verse 16, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." Bugtiyak na daw. I am not ashamed of the gospel. Amen. Na-ashamed ka man, dili ka nagyaya. Kanyak na daw, I am not ashamed of the gospel. Yes, praise God. Asya tot kinahanglan niya na ni Lord, no? Ini nga aton pagiging unashamed. Danay bida-bida kita. Sana mas bida-bida kita ha word of God, no? Into sharing Him. So may na pa naliwat nga reasons why people don't share Jesus is because of their past negative experience. Ungod, no? Bangin kala didagin tapyahan ng tubig. So di ko na mautro talaga pag-share kan Lord. Kay grabe man inihira, no? Some have tried sharing before about kan Lord pero gin-reject hira, gintawan hira or na-discourage hira. Pastor nag-share nga nagtiyaan ira evangelism nanunuktok hira tapos may dara nga mga itak dir talaga gin papa-share pero Pastor lagi yan na praise God. Kaya wari kita din niya na kunwari yung pastor nag-ubayad ton. So di ba grabe. Minsan ito yung na nakaka-discourage. Tutukan kitahan pusil. Ano man ito dida. Di ba we are not ashamed of the gospel. Go preach it. Di ba? We are called to plant seeds. God brings the harvest. Minsan man ito nag-reject haaton bugto. It's okay. Kasi diri man kita talaga nag-harvest. Kita, nagpla-plant kitahan seeds. He Lord na ang bahala kung ma-harvest siya. So, di ba? Our only
kinahanglan talahimon is to really obey the Lord. Bugto, a past failure should never cancel our eternal calling. So, minsan pa ito yung nag-fail kita dida, gora-gora la ito. Sige la kay daan-daan lang tayo, hindi tayo magdudwell. Lastly, lack of compassion. Bugto, when we lose sight of eternity, urgency disappears. If we truly believe that heaven and hell are real, then silence is not loving. People are not interruptions, bugto. They are eternal souls. Ang tag price, according kan Mark Kaheliwat na book, ang tag price han kada kinabuhian o sa nga tao is Jesus. If we do not see the truth that people need saving, we cannot see the urgency of sharing the gospel. That's why bugto ha aton first point, why sharing the gospel is urgent. Una nga tanan, it is the greatest command of Jesus. Jesus no bugto, he did not end his earthly ministry with a suggestion. Say suggestion line nga tanan, dere bugto. It is a command, greatest command din ni Lord. Diba? All authority in heaven and on earth has been given to me, therefore, go. Go nga ni bugto, it is an action word. Meaning, may action kita na himuon, di rila maglilingkod. Go is an action word, bugto. Because bugto, God's top priority is the salvation of every single soul. He did not just call us, no bugto, to stay seated and watch people live their life to the fullest. Makurihiya talaga pag kinitaon nga nabubuhian aton mga friends, classmates, workmates, nga warihira Jesus sa ira. Jesus is someone who models sharing the gospel bugto. Asya kinahanglan, hikita gihapon. Jesus, ka-amazing ni Jesus, kay hiya talagaan picture of the living gospel. Jesus, mahilig hiya, diri mahilig na, ginawa na problema, mag-isolate lang niya ako, di ko papakita iyo. Jesus, diri bugto misan tiya, damot iya mga nafe-feel. Makikitantay nagsisermon niya hamang, preaching by the Sea of Galilee, feeding the 5,000. Bugto, nakita ka ba dila nag-uusahan lay Lord? Diri bugto. He is often seen in crowd. So kaya naman kita magtitinago-tago. May mga utang ba kita nga kinanglan pag tinaguan? Waray manada. So, gora na iton. Jesus now modeled sharing the gospel. He taught his disciples to share the gospel. Gintutduan niya. Higit man gyapon, di ba, naton leader, gintutduan kita, to also share the gospel. He did not train them merely to be a good at handling ministry, to become ministry leaders, excellent musicians, or maybe outstanding academic achievers, no? Instead, Jesus, gintutduan kita niya to model hatawo paano mag-share han gospel. Because bugto, the life of Jesus is the gospel lived out before our eyes, according to Timothy Keller. So Jesus himself is the gospel. Amazingly, this became the greatest movement of Jesus. Ngayon, iya mga disciple gihapon, warihira nag-stop. They also shared it. Peter, di ba, he is known for someone nga, di rin naton like ha Bible, pero grabe yan na change ni Lord. Misan man may imperfect hiya, misan imperfect kita, kaya kita gamiton ni Lord to boldly share the gospel bugto. So your stories, it's okay. Nangyari na ito, di rin ito pwede mabalik. So, an amazing dida kay, malain man ang aton dating nga story, Lord, may dahiya kadugtong nga maupay nga story ha aton. So Lord, Lord, la ito't makakahimo bugto. Waray iba nga tao, waray iba nga relihiyon, it's only Jesus bugto. So yun bugto, let's keep on sharing the gospel wherever we are. Ikaduha bugto, why sharing the gospel is urgent? Because bugto, time is running out. Nag-iinom naman iniya. Time is running out. Sige. Diyan na. So yun, may ipapakita ko iyong news, no? Grabe iniya. Iniya,
this bigla ni nangyari sa Cebu. Wari ko lang masyado ipakita iyo kay medyo sensitive ang content, no? So, iniya, may datiya di balde. Tapos may sulod nga, baby. Kinlabog lahiya dito. Sa nag-issue sa nganton. Di ba, kagrabe ka, sakit niya. Tapos iniliwat. Ginanak niya, an iya baby, ha CR, ginsulod niya balde, ginlabog niya kanal. So, grabe. Grabe ni nga mga panitabo nga nakangirhat talaga. O sa liwat no nga lalaki ha perseveranda, diversion, di ba? Marang kaunta news, dati pa ito nga ka-church meet an iya to tito, gimpatay. Tas sino an may salahad ton? Bata liwat bugto. Bata pa ton, nagpatay. Another incident liwat an gimbuno ha diversion. Di ba? May gimbuno to nga babae, kilala nga ni Ate Grace. Tapos sinulatan may, kilala ni Ate Grace, pero whistleblower. So, pick. Ganito. No yun, ang gimbono kasi, dirian ng bono. So, diba, kao talaga. So, yun, kilala to ni Ate Grace. Ganito, no, grabe at tiya. Hinulatan ng bono dito, kay diba, nanohold up pera. Suwarira nakakuha kay umato. Hinuan ng bono nga to, kabataan, giyap bugto. Ini, bata, liwat ini. Ini nga babae nga gimpatay niya ni anak. Another incident liwat bugto yan na lang nga Monday. So nakitang ko yan, nagla-live. May ada binatilyo, ha diversion, gay tres, amot maram na kamaiton. 20 anyos, gimpatay niya an 49 years old. Nag-aaway kasi ran anak kini nga 49 years old, tas kumugop. So an iya gimpatay ang tatay. Grabe, no? Kakangirhat talaga iya. Tikabata talaga ang mga na-involve hand crimes. So, patayayad to, adi naman bugto. Yan, the very famous HIV in the Philippines. So, ini nakitang ko iniya, tikang iniya ano tiniya? January iniya to March 2025. Siya doon ako last na nakitaan. So, imagine, may dapera? Newly ito hugto. That, kuan pala ito January to March, 5,101. Grabe. HIV, marami kita kung ano HIV, di ba? Hayran na kami ito, di ko na kinaninig explain. Tapos, adi naman,